20 Minutes Setswana presents. Dumela abuti. Hello, OC. Hello, Buti. Hello, kids. Re ithuta eng gompieno? A beautiful girl. Oh, re tlile go ithuta gore re dirisa jang ntle ka Seesemane go ka re sengwe se sentle. A re ithute mareo a mantshwa pele. Lereo la mosetsana ke girl. A girl. Lereo la mosimane ke boy. A boy. Lereo la mosadi ke woman. A woman. Lereo la monna ke man. A man. Abuti, ra re jang mosetsana yo montle ka Seesemane? A beautiful girl. A beautiful girl. Ema motsotsonyana a ke tlhalose. Ka Setswana ra re mosetsana yo montle. Ela tlhoko gore nako e nngwe fa re fetola go ya kwa Seesemaneng ga go tshwane mme mareo a latelana ka mokgwa o mongwe. Jaanong ka Seesemane ga re dirise yo kampo mo mme re fetola mafoko tatelano mme ra re fela a beautiful girl. Jaanong ra re jang monna yo montle ka Seesemane? A beautiful man. A beautiful man. Go siame. Mme ra re jang mosimane yo montle ka Seesemane? A beautiful boy. A beautiful boy. Jaanong ra re jang mosadi yo montle? A beautiful woman. A beautiful woman. Jaanong o ka dirisa lereo la beautiful go ka aga dipolelo. Goodbye. Sala sentle abuti go fitlhela re kopana gape.